Archbishop witware ryambara His Grace Lambert Binomuco kugambe n'ubwabiraye bembire kitambo cha misecho mutana hishomero rya St Joseph Chabruka Primary School akujaguze cyo cyo mushyirire Yosefu hamwe no kutundisa conformansiyo abana 95 Mtaka wa masiko kana basista abantu batwa kwa masiko amasiko akumurukezana nabandi. So our sisters, we are very grateful to you for inspiring hope in these people. Mwebale kunda amashomero gitu kandi mukatwesiga mukatuhereza abana banyu. Oguhona simira abasista babikira Mariya umuhabuzi umurunja abambara habwo kutandika amashomero agara mu St Joseph Chabruka Primary School hamwe na Boni Council Girls agahwirire cyangwa mu district y'Isinjiro. Ngu amagara gitu tugakundise okusima abo kuba twantushoma misa nobagira ngo okusima Ruhanga nitwe kugasira Kujya ndi mukora konga bito buhereza bwanyu mu Kiliziya natiri umukutubanjira gukora imirimo yitu anokora nimwe nsima tudine bugarukiro nabo cyamu defeki kiyekereza imone yanyu abo kwali gasara Kiliziya yone mwebare ukujuku. Mukuru w'ikigombe cy'abasista babikira Mariya umuhabuzi umurunji Reverend Sister Grace Chomcha asimire mukamuba basise kore byembabazi ku rwo myaka ya kinana ubucyabero kwetandukwaho basima abo kwehayo mukahayo ubwire bwanyu kureba mwayegesa abana bitu mwabatamwe micwe abo kube micwe nicyo kintu kikuru ekiri kukirirayo ebindi byona. Buri mwaka gwekereza yo mu kwezi kwa Katumba nabajaguze kiro cyo mushyirire Yosefu umutonganuzi wabinji kandi umuhabuzi wekerkwera ahabwa TV West ndi era atiza.